Eh, maganda ya. Magito sa bahay ng sili. May sili nga ba? Ayan, 20 lang yan. 10, 20. Yan, slim piso. Ito kamatis. Yan, bulok-bulok na dito sa yan. Yan ko dito, sayang yung kamatis kasi tapon ko. Kurang-kurang lang yan. Para masarap ulam natin ngayong gabi. Yan. Siyempre, hindi mawala yung bawang. Sama yan. Hey, let's go! Kaya na yung kamatis sa ten. Bawang, sibuyas, na luya. Sili natin. Yan. Kahit mga tayo, mantika. Okay. Okay. Tumulay. Finish. Wow, okay, speak. Terus mungkin ambil yang segitu. Terus malam. Salah, yang di sini. Jangan keluar. Dia tuh. Udah mainan. Oh, sabi gede. Otomatis. Jadi, ada yang không thì làm cái tôi không thế ấy ra Entahnya kasih sih. Ya, jadi mau style banget. Hanya kan itu latihan. Kaya sabi yung puti.
Pabili na konting tubig. Yeah. Hello, man. Tingnan o. Panalo, boy. Tapos, ini ng konting paminta kasi doon sa maanghang. Tinok lang eh. Tapos, maging suba, di na panis. Tapos na. Tapos, ganito, kagila. Takala. Ganun lang. Eh, wala tayong gulay. Gulay na sili. Huwag tayong hirap.